Myanmar mi za som pali an kap lum Raltlan te engtia ti tur nge Mars ni sumni pasaria Myanmar sipai sarkarin sipai te ni Armed Forces Day voisom sari paruknan mana sipai sarkarna du lova mi pui poi soi lo kong zo tu de chu mun sang sanga sipai le police ten lo kapin mi za som pali zetan kap luma hei hi February ni khat nulama ni khata mien ka hlum tam ber thum alani social media trend khata chuan Mars ni somni pasaria ka hlum te hi mi za som thum ting turin an ngai ma se Myanmar now online chuan thile liam za chu film khur takin report la kho mek zelalani atini Reuters, Associated Press, BBC, The Guardian, Daily Mail, The Independent, Economic Times le AFP News te point Mars ni somni pasaria ka hlum te hi mi za chuang ti in an ziak vek chu wangin mi za tanga za som thumen kar chu Myanmar sipai tatmado te hian an kap hlum ngei tura ngai ani thuia zo chuan Reuters an chin bu palai hna sipai te chuan savale ar ang main min thata kan ina aron kalin minon ka pani tin hetiang hian min thatin min soi sama se anma ni duro nalan tirin kan dodal zel thawang sipai sarkar junta government chu atlak thengin kan beyang atini tatmado te hian yangon huna American Center po silain ang kapa US Embassy to Myanmar thupong tu Ariani Marine chuan ngun takin thil kan chui me kan ni ati silai American Center ka na nu male silai lu na po Daily Mail UK chuan atar langani Thomas Vasta US Ambassador to Myanmar chuan sipai ho thorum thoa pong ta na le tual tha na chu andem ti soin thisen chuana chu arab thlak lea sipai te che dan chu military professional thil ti ani lo Myanmar mi puite chuan sipai sarkar an du lo zia chiang takin an tilangani atini dan chung British Ambassador to Myanmar point sipai rong taka chet na chu demin Mars somni pasari sipai te ni chu nirap thak tak thrang ni day of horror ani e sipai te chu an ma ni len ma ni in da niam le ani atini Dominic Raab British Foreign Secretary chuan khovela kan tho puiram tenen Myanmar sipai te tharum tho na le tual tha na ti top turin kan bayanga mi pui poi soi lo tha na mo phur tu te hremna tur kan ngai tuang tin aral thum keng lo mi pui te tha na adem hle Myanmar sipai te che dan chu an din hun yam thar zia atilang atini Mars ni somni pasari tatmado de ya mi za chuang ka hlum te nen February ni khat sani somni pakhat nuwa tangin Myanmar sipai le police te chuan alo bera mi zali somli an kaplum to in an soini news report sang atanga alandanin mun somli chuanga sipai duro nalan tirin second region Lasio area Mandalay Yangon bul Bago region chu mi ka hlum tamna layani Yangon khopuya mi panau pangkum khat mi chu amita thereta siam silai mu rubber bullet manga ka ani tin mektila a mei chenau pang kumsom pathum mi chu ache naina ka hlum ni in an soi bokani Myanmar sipai te hian Mars somni pali khan Mandalay khobula mei chenau pang khinmio chit kumsari mi chu apa tang ne ma kuang ko lai anno ka phum to bokani BBC News in soidanin Mars ni somni pali ya sipai ten khinmio chiti te in chu an hualani khinmio chiti una pa methu sumaya kumsomni pangami chuan sipai te chuan kan kongka ron chir hong thua in kapa hena khonge medang an om ti an zota kapa chuan tuma dangan om lo tia chan chuan dot soya puin silai an met puak zuya kapa pomlai khinmio chiti chu silai muin adeng fuwa anu dar kar chan veya damdoin pan puin ni lain khinmio chiti chuan kapa nalutuk ka om theilo atia abora zui ta ni ati sipai te chuan khinmio chiti una pa kumsom bakwa an man zui ni Mars ni somni pasaria yengun khopuya chuan police pakhat chitlin thu wa chu kongzo tu te zinga telin ka hlumani Daily Mail UK chuan atini Amnesty International le Human Rights Watch how tu te chuan Myanmar sipai sarkar rong taka chet dan le
mi pui poi selo tha na chu an dem hle ming yang ha Amnesty International Deputy Regional Director for Campaign chuan khovel UN Security Council in Myanmar boina chingfel turin malaro se Myanmar sipailal ho top generals shemnan ngai tu turani atini That Min Wu Myanmar historian le khabuziak thin tu chuan US China India Russia le Japan ram te chuan Myanmar chhina lo thleng mek chu an ngai vena tharum thona di top tura thei to ban chua atulani atini UN Human Rights High Commission Office lam chuan Myanmar sipaite che dan report an la kho meka mun somlia a huwami man treu na le tharum thona tin Twitter an ron ziak Myanmar ama EU US le Britain Embassy te chuan Mars ni somni pasari resipai thil ti le che dan chu andem thuan soivekani Anthony Blinken US Secretary of State chuan mipui veng him tura ngai sipaiten mipui an thata military te chuan mipui ain mitlem te tana nunan thlang zokani sipaite chu civil mi te anga in thuamin mi ina lutin silaya in ka na te athlengani tin Myanmar sipai che dan adem hle Karen Helten sipai kem bein mi so man that Marsi somni pasari tamado dei jing lama khan Thailand ram ribula Myanmar sipai kem chu Karen nam hel Karen National Union KNU ten bei thutin Myanmar sipai Lieutenant Colonel telin mi so man kap luma KNU hel pakhatin nunna chan bok The Economic Times chuan tini sipai thin rim chuan in do thona mangin KNU tomna nia ngai ram hnuaite abom zuini KNU te hian kumkwa don chu Myanmar sarkar nen in ka hai thu thung an siama ma se mar se somni paruk zir top ni khan nam hel hruai tu ten tlang mi hel pol sang sang te chuan mi pui veng him tura tatma do bei an tum ti an lo puang to ni hemi chung chang hi mai kan ngai thlak to kha engting ge Myanmar refugee kan boi puyang tunai Myanmar ram tual chung boina wangin Mizoram State India rama in hum himna zonga Raltlan asylum refugee mi sangkhat don to in khovel media sang an ziak chiai choi to chung refugee tam berte chu Myanmar kan unau du tak zo chul chuak zo fa te dik tak an ni Myanmar ram boina hi chinfel thoi ani lo chuan kol Buddhist refugees sang tam tak te po an la thei do ni na lang chu wangin refugees singtel nuai te lo ta zel se engtia lo don sana chom dol tur nge niang mi puiril tram tui ha le thabar mang ang tlan chia te chu engtin nge kan lo kuang India chu UN Refugee Convention kum sanga zakwa somnga pakhat le sanga zakwa somluk pahnia Geneva khopuya naya pomtu anilova refugee te hi lo lovin Rohingya Muslim te po Assam state atanga manin Myanmar sarkar ngen na angin thon let ni in an soi hetiang chi hian Mizoram state chu Union Home Ministry point Chin state le second region atanga zofa refugee te chu thon kil tura phutin atur thina ni ma se tunlai refugee sangkhat vel te chu kan u le nau thisen som puiten ni si thon ki ran tum hau lo Mizoram state sarkar tan po India constitution bo se zong le central sarkar dan le thupek local le do dal fo kha arem don si lo India sarkar po in tunlai Myanmar boina wangin khowela democracy ramro pui ber kan niangin tuna a foreign policy anei mek chu en nonin tidang lam ngam ro se tatma do dei marsa somni pasari lomna democracy ram tam takin palayan tir du lo laya India ram chu ram pasari palai zinga kan tel chu hriat thiam har sa hle tatma do dei lom puina China Russia Vietnam Laos Bangladesh Thailand le India ram chau antelani India sarkar mi ta chuan India rama tu po refugee lo tan lut chu dan lo valo lut illegal ani mio wangin man arrest tur ani wangin kan unau te din mun chu dan mi ta changan him theinan mizo mi puiten thilenga mokan ti ve trulani engtin nge ni don le rotna ang devin siam taila Delhi kopuya UN High Commission for Refugee Office kalin chung mi te hena thil dan chiang taka hrilfin antran puina judil turani UN High Commissioner for Refugee hena India sarkar po Myanmar refugee te ngai evena an chom dol na tur le an sahim na ngai to pui turin ngen ni sela tin UN Human Rights
Amnesty International le Human Rights Watch pol te chu Mizoram lokalin thilom dan zir chengin atur le office hial hong turin ngen le som ni se UN headquarters lamatangin Khowela refugee tranpuina sumle chen na in tur an pek anga pe turin ngen ni boxela refugee har sa tak tan Mizoram atanga sum temte te thor khom rangot ain andin munati ziom thei zok arin omani tin har sat na no to pal thila po UN High Commissioner for Refugee Riat Puya thil ti chu afin thlakin ahadam thak zok nge yang entirnan Malaysia rama Myanmar refugee singtel an oma police ten manin then khat chu Myanmar thon kiratum thin ma se UN Riat Puina identity card lo nei man te tan Malaysian police ho a phurin ano man ngot thei anni to lawani hun local zela Mizoram le Myanmar ram ri duty Assam Rifles Border Security Force temo Indian Police ten ano man pal thuta po UN Riat Puina ID card ano nei chuan a thamon thakin an sahim na tan atangkai thei le donani Cambodia Vietnam ram chunga Cambodian nam maktaduai tel chengan oma mer tong lamang vekan ni South Vietnam thin kha Cambodian hote chuan Cambodia ram niam zol zok Cambodia krom tin an ko mai thin chuta cheng te chu Vietnam passport emo ID fel tak an nei lo chuan bus engine po mai thei Cambodia manin harsat na an tok fo thin ani a chan chu Cambodian thokhani ma se sarkar dan mi ta tang chuan aram dang mi foreigner an lo ni to wang ani chu wangin Myanmar kan ule nauten India ram chunga hun local tura harsat na lem boina an to lo na turin Mizoram state chunga UN High Commission for Refugees branch office hong turin Mizoram sarkar le NGOs ten UN headquarter New York lama thu thlen te po a tha khopang ve kha chu chaina rama Uyghurs nam mi somli pasari lai me chile nau pangtelin Christian NGOs tu tenemo Cambodia harsa takin refugee turin anron hruailuta chaina alom lo hle nomfen khopuya UN refugee office a thilti fel tura boipui mek lain chaina chuan Cambodia sarkar chu anrama thon kir turin aron phutin angen ta ni kar thumna police in man khomin chaina thon let vek tamai ani UN le West ram te po an thin rim hle na chungin UN ven himna turin engma anti felman silo US pei chuan Cambodia chu human rights bo chia ti in sipai lama tan puina tur US dollar makta duai te le training pe ka tum anu kirani ma se tu na Chinese president Xi Jinping a vice president ni lai khani in anu thakata alo jin wanga Cambodia sarkar chu military motor lian truck zathum sipai thom noron petrol US le West ramte an hoi hil der mayani chu wangin Myanmar refugees kan una te din mun himle thazo ka theina tur le Myanmar democracy tun din ani theinan thei top kan chuat tla na ngai ani Khowel democracy ramro pui kan India ngei poin a foreign policy lo thliron te se ole khati song ka tun tumatana kan ngai thakau the chuni le phot mai ro se ole ka video te enam ro thil sak thin tu te zong chung alom thu ka soya tin ka video hi mi ro like kan ro share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe ve lo ni chuan a hoi subscribe button khu no me sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell khai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin ilo en thin don nia ka lo me